Nkethinkatho na ntune mutegeri bwega nontuba kuona kanya kugwatanira na uni kiri Weru Thaa Mugwanja mitagwa NTINYARI kinyo tukianjiria Nteto chietu kirinde giantu nigichumirite kiri ikaro bia mbunge county ya Meru kenda gwita moni jao kiri gikaro kia mwingi kira kijikene mono ta public participation kiri rwari rura rukinyithitwe kiri mbunge au rwakweberia gavana Kawira Mwangaza wathanine gukari kanwa na rwa inyanya koti nirigiritwe kugita igamba ria iromba rira rikirwa ni rutere rwa gavana Kawira Mwangaza akienda kurungi kwa rwari ruru rwirigiri kwithira rukiringirwa kura ntuku ya Jumatano ya hatonora gukari Tafanya iwe watu sita. Watu wengi wanataka kazi, si ndio? Sisi ni wangapi tunataka? 10 hivi, si ndio? Lakini akasema wewe si sita. Na hiyo tunakataa. Tunasema gavana aende nyumbani, MCS wafanye kazi na watu hao. Haya. Egembe East moja. Egembe East yako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Oirie tarakombe twangodi for mwanda muteria na mbumete Egembe East ward. Point number 1. Mbete kuwadre. Tumsikize. Mweko nane. Nondo bwambi. Bwambera twadhure mundote komya sheria na mundote mato ya gwathwa. Point number 1. Katiba ya Kenya neta proceedings cia kuruta ngwe na mundu na ingwera bati kuruta. Lakini Kawira na atwekera nwe judiciary na kutoka no assembly na kutoka no executive. Kawira mundu te mya ko respect yanto abange bathuri twadhure anto batanda to ntuko emwe na kuru emwe na mundu to mwango yege lakini Kawira na atangerera cionthe no ndo bweto mikeu Kawira akaronga makieni na akaruma ma MCA Kawira akeya akamberia kwenyangi into bya county akamberia kwa mundu pipe emwe ro ino karitaro na pipe emwe Kawira akeya watu wekanto barabande kithokone are butera ukianina asoka kauke bange ina kuonekana bau. Haya, sergeant wako wapi? Sergeant Adams. Sergeant Adams. Honda members. Ni mimi naongea wakanani na yule. Anto barabo kuona baki otoringe dietuma. Bae kindo kabira barete. Mundora we na ororo. Oro kore awati aoni. Arienda barabara. Arienda roe. Arienda ndawa. Arienda mbasare. Ina ikone Kawira kedio lonkana kila kitu. Kienda mero yeta na mbere. Kawira must go. Kawira keringa etuma. Motula ke launch wadara ke launch na mbelngeti na greta maendeleo. Eni ruare to anakuwa na kanyoka motere. Kienda mero yona dhere. Kienda tomba tonga tongere bona ngota nero. Kawira must go. Haya, tuko kiegoi antobochio moja. Haya, mpe mai. Bwana Yesu asifiweni. Wale wenye wamesimama kule Kawira aende. Sema jina yako tafadhali. Naitwa Richard Kobia kutoka ward ya Egembe East mahali ward inasimamiwa na Titus Murethi Muteria. Hiyo nasema Kawira, sababu ya kusema madam Kawira aende nyumbani kwa sababu ameshindwa kufanya kazi. Na mheshimiwa Kawira hawezi kufanya kazi kwa sababu hana ule uwezo wa kufanya kazi. Sisi tulifanya makosa tukachagua gavana ambaye hawezi kufanya kazi na kwa hivyo aende nyumbani. Wewe kama Kawira aende. Wangapi wanasema aende? Wale wanasema Kawira aende ni wangapi? Aende. Nasema aende kwa sababu kuna mama wengine 7 wameteuliwa gavana. Hapa jirani yetu Embu sisi Lembarire ni mama. Okay. Na anafanya kazi vizuri. Ukienda hapa Embu Kirinyaga unakuta Waiguru anafanya kazi vizuri. Ukienda Nakuru unakuta mama anaitwa Susan Keeka amesimama vizuri anafanya kazi. Ukienda huko Amabei Gladys Wanga anafanya nafasi. Mama Kawira aende nyumbani. Ya mwisho leta mambo ya bedroom. Ile maneno wanakaa na bedroom na Murea ndio anatuletea hapa kwa ofisi. Mama Kawira aende. Sawa. Tuende. Tusikizane. Haya, watu wakati chini sasa. Watu wakati chini.
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe hapa. Tumaruke kiri siasa ni kongi na kumagerio ja KCP na ja grade 6 ni janjiri terukirwa na arua nthiguruni ya Kenya aria magerio jaja jombete kwithwa jagikinya kurio na guchererwa kongi skuru ne ya Kibumbu primary mwari umwe atumbete kuthithia kigerio kiawe kia mathabu nyuma ya kwirikana atirite ngiri ijiri iria kurandurwa ni skuru akirikana noka ayire mwarimu umwe skuru ne. That is the KCP KEPSEA day 1. Tuko na centers 183 na wote wamefika, center managers wote wamefika. Nafikiri mipango yote imefanyika kwa sababu hata officers mnaona wako tayari. Kila center tumeweza kupeana ile idadi ambayo inahitajika. Barabara zetu zote sasa ziko sawa, at least kujanyesha sana usiku, na mipango ya magari pia imefanyika kila center. Na vile mnavyoona center manager akipokea mtihani anakabidhiwa security officers ndio tukaweza kufikisha mitihani pale. We are on time and we know that we are not going to face any delay anywhere. Yo tukupikikiria the container at the right time. Container rugorirwe 6 lakini tuetegaira wingi bwa chukurire in main south. That's the lanji main south yeretu area bogeta igojina nkwene nande. It takes quite some time to issue maratati jauno. We have more than 178 centers na COVID has taken more time than expected. Tulirigirwa kwambiria mathabu KCP na KEPSEA at around 8:30. Lakini we may have challenges nonto chukuru imwe iri kuraja jambeti moroga nchigi imwe no bakinye past 8:30. So but we expect all is well. Katugwiritwe twina igerio bionthe bya kwambiria KCP muthenya jwa naru tariki 28 na tukunengera byo bwega exercise ye kwambiria bwega muno na security ni ongerekete this time kiri every school no ntito kuona tukugairwa school yangi kugairwa askari baire na kwau mantu jonde jageta bwega na arua KCP tuliambia na mathematics na English na kinya KEPSEA no gubigeta na arua na bigeta for 3 days tukathiria tariki 30 muthenya jwe 3 ndio kigerio kathira alitwa betu especially school ya kwa Linus Waroiro bali very prepared ana bali school thaiji na nikigerio beterete bagwiritwe muno na bonde ni baratwiraga by yesterday bali fully prepared na ibagwitikia na itogwitikia performance ikabwe inyankurukia last year. Onde magerio jambiri tientere chemara skuru kathumba ni chithiru ikiamukira magerio jao jachereri nare na kuntere chatharaka mwana umwe wa mwari ombete kwithirwa ke wakana rukirwa na arua ndira kwithairwa kibanga kugita kigerio kiu. Other than ile mitihani ambayo imekuwa misplaced ikaenda chia Kariga, lakini tuliweza tukafanya mpangilio pia kafikia ya zile shule ambazo zilikuwa zimekosa mtihani mwanzo. Kisa tu ambacho kilitokezea tu ni mtoto mmoja wa kisichana ambaye alijifungua na kabahatika akapata mtoto upande wa Marimanti, lakini pia kuzaa sio kilema, so pia naye ameweza akapelekewa, tumefanya mpangilio akapelekewa mtihani wake mahali ambapo alikuwa hospitali,
na amefanya pia mtihani wake. So kwa hivyo so far hakuna lile jambo ambalo limetokezea ambalo lilikosa kutatuliwa, na yetu ni kuendelea kufanya monitoring ya mitihani, tuhakikishe ya kwamba inaenda vyema jinsi ambavyo serikali inavyotaka ikue, na tuko pamoja. It is a multi-agency team. Tuko upande wa national administration, tuna upande wa education ambao ndio wanasimamia mitihani, na upande pia wa security ambayo inaongozwa na county police commander na DCI. So idara zote ambazo zihusika ya tuko pamoja, na ndio mmetuona. We have issued the exam to our candidates KIPSEA and KCPE. We also had a few schools doing KCSE. KIPSEA, we have a total of 3,116 candidates. KCPE, we have a total of 3,464 candidates who are sitting for the exam, and we believe that all of them will sit for the exam. And we are waiting, since all the schools have left, we are waiting for reports from the field. We believe the exam will have started at 8:30. Kagitenega kamutegero Weru TV atugwikie moko mwanka ikaro bya mbunge county ya Meru tugore MC wa Bogeta West DMK Kiogora kuga. Bali yakwe bange bandikite na jojonde tukaja tegera kuma Thaa ijireu mwanka ntukero jo tuketha tweja tegaira full report nketho ande ne Jumatano ntukira tuketha twe move substantive motion ya kugora maoni jejere ya kari bau ba supporta ngabana aito obisine ibao bauga ngabana aito obisine tukagire geti maoni jau jonda na tukareta report kiri floor of the assembly kiri motion ikimugwa Jumatano Thaa inya rukiri na kumira au rojo igo prepare manto ja Jumatano no Jumatano niyo big day ya impeachment ira tugo expect motion jokethwa jo emuvagwa kwa unarango shokia ngatho kiri Amiru ntuba kumira kwa wingi kwijoreta maoni jao na tugategera maoni jau na tukaja thoma kuri no ntubwa jara maingi jandiki antu ibaugire ibare konderwa bakiaragia ikarani beto ba assembly tugategera maoni ja public ura jetere ura kwa thiri kumira Thaa iji kira giatumire gwikira mwanga Thaa Mugwanja kenda gutwa time na ndia kuthoma memorandum kumira Thaa iji mbere ya gukinya Jumatano ntutu na strict timelines to no mwanga tukathoma memorandum icio nthe na no mwanga tukagregate maoni ja wananchi jo ura jetere jonde kwa tukani ndi time ya kuma Thaa iji mwanga rojo goro ya kwetha twitega maoni jara jaretwa no ura wananchi bakuga ura bakwendekithia bale babongwa kwa ungu bacokeria ngatho ikumira na kwetha bereta maoni jao na kwija na njere thiri anto bago si express ono public participation yetaga signed cio the scaria anto bakaria na maoni jao ja kethwa jeritagwa kwa tuketha twitega ira baraba support impeachment baraba tu support impeachment na ntuko Jumatano members na babongwa baka vote tuko Jumatano to export motion yekeja tuka move the substantive motion after unande ngavana kana wakiri baba la kethro atumite na baba ite response ya okay motion then kumira members ba debate banda ngavana kaya wakanya kaira ali members in the assembly kuma members leo ba vote either go support impeachment kana or support impeachment na kwa utokole wananchi Jumatano na nde igo to follow online kumira after public participation takwe mando jange bamba take place ikothingata ora kwethiritwa gukikarika ke mita ke sorry ke TV chieto betho baitaga irembio engwe kethire kenderea maybe mudera rojo itaingana gavana kanama kibeba birikudendeke na baita gavana atejete assembly rojo ntuko Jumaine atejete rojo matugetha twethurana era Jumatano ira manto ja gavana kuja assembly jaleo kana mawakiri bawe rojo ote activity kuendelea assembly nonga sitting cia tocha kawaida na batu tuingwa gutegera maoni jara wananchi baitana arua tweja tugenda tumboja summarize jonde jomba kuja ja report ine kwa ote activity sikoni muno impeachment kendereaga isiomba kwa the of public of public interest rojo Jumatano on a formal sitting ya Jumatano ekedore kalija kikaroga kotini oningetho and prosecutor ngabana na mawakili baba the accused members ba assembly bakedho ba injury speaker akedho presiding judge nande nda accusing ngabana on a formal sitting mawakili bawe kana wengwa runga meitetere members kana nabo bare injury bokire bachangie
kuma ungavana kana mawakili baba kanya kaire baitetere ina formal sitting ko sitting ya Jumatano kedho about impeachment kumogoro ne kaingo ikura ire karingo members either go support impeachment kana kuraga impeachment later on during the day. Maybe ugeva mwananchi omba kwa na arua kwa kinyantu kwa Jumatano MCA bedwa bati impeach gavana ugeva wananchi buga ategerwa na inya MCA donga to abathomera report ningwete kinya babonga no bakorona bothigaira uria mwananchi akuga kana maoni jara wananchi bakuga kenya babonga bakita wamuzi bo betho ibathikirite mwananchi ibathikirite gavana agwitetera na inya ni thikiri no to ni accuse ko members ba decide ko inya babonga baketha bathikirite antu bathatu accusation ciakwa maoni ja mwananchi gwitetera kwa gavana leo baringe kura bare jury na one ugugeta kwa maoni ja mwananchi no ja swe members kulingana na ora kwithwa gukari but oni ngwetikia nani je the accuser ngangania kura se impeachment maybe kiureke muthia na arua mwananchi ki report ikiumira ugebo abukethwa bwe ki report ira ura witire ugebo na arua ugebo mwananchi ona arua abuku report ikiumira ntu kwa Jumatano kile impeachment bukethwa bwe ki ona tukathoma maoni ja wananchi ora ja ugere jakagire gito jonde no ntunyaba kwibamo ba introduce kinyama nto tutaije nyatu ingo twireta impeachment for example ngabana riretere Kinoru Stadium appointee members ba mbondi bati wa appoint to specific sectors ne kare to assembly for vetting mbondi ere gweta municipality mbondi etire appointee we nana ne agweta ayo nande na mbondi ingere office ire ya vetore ne assembly kwa ukwe na irigality nyasi introduce ya ngabana the thodi nyatu tungo totari nacio kono mwanga to capture maoni ja mwananchi jonde raja kuga na tutewere part of the motion but ire report ya public participation to kwa Jumatano ready Uchokerie nkatho cio mwanya mutegerite na mbere kurumira Weru Thaa Mugwanja nchokerete nyume kaitagate kuraja na stonkuroke okebebe mutambo. One